Tuzana chim kan du min ha chu Zungzal Nunnak hi kan chi baka aot mi asalaw. Boy Jisu Kri kha atan kham tu le kan boy a kan iserzan baka kan aot mi ase. Atua taksa pum in anong mi kan sikaw na in chung le karaw in achi mi kan siko kaw. Patsiyan maya achi mi kan si tia chathiang ni atiban tuk in mo. Patsiyan he ipet le nak ve hoy kom nak zong angay khawlaw mi kan sikaw. Biak ina kan ipum kaw lai, tha zong kan cham kaw lai. Biak nak ni tua mi phung le lam bian te zong kan tua ve kaw lai. Semhan selo Kri Jisu kan nei lawa chun Zungzal Nunnak kan ngay khawlaw. Zaicha tia kan ni chu pathian mui sam kyang in sarmi kan se. Pathian tal lo in kan nun atlam atling khawlaw. Kan nuna diriam nak tap tak a khawlaw. Kan nun chung kan kol peng mi le kan chin lunga achambao peng mi chu kan pathian hi ase. Tuzana chu pathian chu ting chau ding in so kan du. Na thiên long pak in Kri Jisu chu an kham tu le na boy a ser lo Zungzal Nunnak chu na tin chau kaw lai. Pani nak bihal nak chu ke in pa chu hauda si tia se. Nihin valay ti ay minong ni ating atong in mo harsami apo ata mi tampi an chapol chu kan in pa an si. Mi pundang harsami chu nga adong nak nakut na sam ka Zeitik chanda asi. Misifak pe na bombal na mo. Na chiam nak tal inte midang shrang a that nak na tua balve mo. Volay pi kol ramle lai kang day nak sa a ka na chambal mo.